Čeloz, jel svi znaju ko su tu Čeloz i nek pjesnu oni koji živciraju isto koliko i mene. Fala, ima vas malo, ali to... Ne, ti tu Čeloz su meni sve, svaka čast, radite šta radite, probili su se full, nisu prvi koji su to smislili sve to, ali mene zanima kada će njih dvoje napokon priznat cijelom svijetu da bi jebali jedan drugog više nego Boga vidjeli. Jer nikad ne gledaju publiku, nikad nisu ovako krenuti kao ja sad mi vama sviramo, bla 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 bla, nego su uvijek ovak, jedan drugom ovakvu facu i ga... Vidi ga, what fuck, nisu jasni. I uglavnom, htjela sam malo pričati o marihuani, da li imaju ljudi problema s tim, jel mogu pričati o marihuani, jel smo okej s tim? Nas dvoje puši, to je to, nema veze.